episode. Biyag, di tao. Parbangunan, nga mita ka lasumangpat. Sapay na bartag ka. Panunutam kumamot, anak ko. Babae ka. Saan nga awid tinanak man a babae ti kasta? Di da man pakibiyangan na ng... Di yun tumala maipaay dagiti ka sa pulak. Ne, kunak mo tapagadalan ka, ngam si kamot agmadmaday. Dagitamot barkadam ti sursurutam. Di ka matsumsumar kiti pagadalan. Tapno nasaya at kumamot ti pagtungpalam. Ado na amin date mga ibagayo. Saan nga rod asumre iti panunot ko data dal. Ay, sayang ti kinasirib mo anak ko. Ta na-impluensyaan kan kadagiti barkadam. Ito rin ka pa'y mananang. Nagsakit ni ulo. Mangang kangarod pa'y Sana maturog ti kayat kong haramidan. Nay, apa yan? Anyat mapaspasamak kan kamera. Manual daw na madmadlaw ko ama ditijar mo Kan lumuklukmag ka. Jak ba't amo nanang? Jak maawatan no apay akastoy ti bagi. Adda kayat ko akanan. Ngam jak amo no anya. Agpudno ka man kanyak, Mira. Masikog kanya. Jak amo nanang. Ngam saan akon anagbinulan. Ngam kastamot lati atap ko, nanang. Kunak tupay kat. Husto ti atap ko. Asino ti amata sikog mo? Ibagam ta kayat ko akasarita. Padasag nga ibaga, no kayat na. Hello, Manuel. Api nga itala ang asong batam ti awag ko kan ka. Ape anak awag ka. Di mo timbagak nga uray masakti mo nang umawag kan ka. Jakmat nga min mauray ti awag mo, Manuel. Adda nga min napatig nga ibagak kan ka. Anileta, ibaga matagusan. Masikugak. Kadyak amunoan niya ti aramita. Anya, sigurado ka kadi asakti amanan ita? Ni, anya ti kayat mo asawan? Apay akas tamot ti bagbagam. Si kalaang mat tinaglaw anak. Kasano nga ruditan? Among mata kasado ak. Di ka mabaling nga ikalaysa. Anya, kasta ti bagam itan, kalpasan anaalam ti kayat mo kanyak. Lading itak mira. Ngam talaga ajak matakdaran ta sikog mo. Kan alo ti pakakumikumak ita. No kasta, awan mat gayam ti manamnamakan ka. Awan serbim a lalaki, tadi mo amo atakdaran ti responsibilidad mo. Yawanan bain a lalaki. Agpating galagayam iti sawa. Kuna na nga iso ti makamo kanya. Ngamita, di na matgayam matakdaran dagijay akarina kanya. Kasanuak paingitan. Nanang. Ay, nalahos ton. Di mo sangitan day dya klase ti lalaki. Ay, aywanam kit dita sikog mo. Tagtinulong tamang padakkel kan kwa na. Kagurgurak day tiya lalaki. Gapoy ti panang talikod na kanya. Iso nga iraman ko mataguraan to'y putot na kanya. Anya, ay isan man nakasta ti bagbagam, Mira. Apay nga iraman mo ti ubing. Katawan mo't basol ta si kugmaw. Inosente day ta. Carlo! Ayan mo manan nga ubing, Carlo! Mira, apay. Anya man ti basol ti anak mo na ya. Kasano? Day tala agay ayam di taruar ti amunang aramidan. Awan pa'y naluto amakan. Kat gagangay iti ubing, Diyak mo nga min nasango iti tinagluto, tay nawawir ko pa dagiti kakabsat ni Carlo. Ayan nga min di asawa maya. Apay adi nakatulungan kawam mo trabaho na. Addamanen ije palutan. May samot day di lalaki. Makaigam labasit iti kwarta. Isugal na adagusan. Di na pa'y pampanunutan ti ipakan na iti pamilya na.
Ay, unay kat nga min nagasgasat mo iti lalaki, anak ko. Binagaan kamot ngamin idin, maipapan kan ni Fredo nga asawam. Tan nakitak idin tigalad na. Ngam natangkan mo ti ulom. Anya nga itadi si kamo lang tinakakaasay. Ay, saan man mo't aday tati kanayon nga isideryo kanyak nanang? Adda ditan, isong aklunan tayon ti amin. Anya ti makan, Mira? Abisinak. Ikaw anak. Awan pa'y naluto, kaisasaan ko iti inapoy, kan agluto akpay la iti masida, kagapgapok anapan nakilabada. Aliya. Apay tayo inaunang anak mo ay. Sana naglutaw. Jak nga rod na sangpetan dito'y balay. At naman siguro di takaaruban makiay-ay-ayam. Ay, talagang awan ang muna trabaho na yung anak mo. Sa daw. Sumangpat to lang makaraman kanyak. Ay, impagmanta nagawid ka pa ay. Napanak na kaya ayam ka nagitigagayam ko, uncle. Imbagman, tada oras mo ang makiay-ayam, idinto tawan pa'y naluto amakan. Mabiitak lang, uncle. Natasubungumpat ka pa lang. Anay ko, tilapayag ko, uncle. Ay, Frida, di mo lapigusan ni Carlo, ah. Lola. Di kayo makibiyang dito. Ikakitipagnak man rin kayo ubeng. Isa dumakdak ka ti ulo na ata ka na yun nga isakit siyaw. Ubing pa'y ni Carlo, ngamdangdang Ramon. Nana, bayan nyo a disiplinaan ni Fredo ni Carlo, tapnog na kam. Ang amsan matamay parbang tikas tang araramidin yaw. Lola. Ay, apo. Paano yun dito isang wanak na diyang ubeng? Tama nga nun niya pa si maramit ko kinikwana. Carlo, apok. Apay anak kabag ka. Papanam ka trabiin. Lola, nasaysayat siguro no pumanaw ako niti palay. Mariknak, manipod kinabasit ko. Didak kay kayat dananang kanangkal. Ah, ay kat papanam nga rod ko, ma. Agpatulong nga ka nagtigagayam ko, Lola. Adak mo tamang ipatpatagkan ka, apok. Basta jak kayat dito yan, Lola. Kayat ko tiyo madayo ka dananang kanangkal. Di kay madanagan. Tadamat amok apakita ko sa. Uncle Simon, adda gugulo iti banda, o. Alo, dito'y kayo lang. Tamapan ko kitang. Di mo pang panahon dagiti kakasinsin mo, wan. Ngam nagpigsa ti todo, uncle. Amangan no kumaro man ang tawyak yaw. Mabitak lang, Mia. Ni, asino nga'y takadwam, uncle? Diyak ama mo. Binugbog da. Iso ang tinulungak. Alay, masakit tintero. Bagi kalay ko na. Anya nga mintar aramidam dito yung lugar. Kat nagaduti man nagdakdakas dito'y. Nagtalawak kami di di lugar mi. Tadidak kay kayat iji balay mi. Ha? Mala, mabait lang. Tagasan ta dagiti sugat mo. Kalpasan na. Agawid kan. Tadilikado dito para itikaskan ka. Pangasiyo, ampunan dakla ko man. Ang mga nudakdakas ti mapasamak no agsubli aki di balay mi. Jakon kayat tiag talina ni jay. Makita mo ka di dagitang ubing. Aduda bibiyagag. Ita, may nayon ka ba'y? Ikarik, dumakulak labasit, matulungan kayong ton. Jakon ipalubos sa kasto ti mapasamak kanya. Alan, uncle, umanugot kan. Kasla nasingput-mut na ito yung tao. Ay, malaman langan. Tapnod dakad kadwa ni Mia tunggal mabati dito'y. Nang runak at babae. Nasaysaya at siguro no dito'y kamatan ng agnad. Agyaman na kangkal. Kumusta ti papaaramin ko ken ka? At ka din nakalap mo at damag? Siguro iti nagdamagak. Pimana na karon iti sikod nga yan da, Sir Manuel. Awan ka di tinaibaga na iti sigon nakaruba na no sa dino ti makaranda? Di na ka nang matamo, sir.
Sige nga ron. Awagan na lang. No na makalapyo abaro at lamang. Bye. Mia, kita mo, nagpintas to yung cellphone anaalak. Adda kwarta nakasigpit ijilikod na. Ala ka. Tinakaw mo ka di man nanday ta cellphone? Una, anya pa'y nga rod ngay. Agbisinak ano dya karamidan di kastoy. Sapay adda babasit nga ubing nga imbati ni Uncle Simon kadataad ma. Kat, agbiro kay tinasaya at apanggadam Nagadumot ti mabalin a pagsarkan dita. Ammo mo't na marigata na kamakastrag. Taon mo't nagadalak. Jak to penalpas ti elementarya. Di mo ka din mapanunod agsubli ka dagiti dadakkel mo? Tapno di ka kumamarigatanan? Nakayon ti imbilang ko a pamilyak. Iso di mo kumansang kadakamat ti may papan kadakwada. Saan nasaya at aguraan dagiti dadakkel? Nga urian niya pa'y tinararamid dakken ka, Carlo. Alakit din, Mia. Iluto mo nagiti insangpet ko amasida. Tamabisina kon. Naglokon na dya lalaki. Nagpartak kita ti marayan. Naitarayan nakmanan. Nagbiit na nagpukaw. Adan tulataal daw yung agtatakaw. Agpulo kayong tumatlay. Malagip ko manan ni Mira. Awan pa'y nga ta ti damag, tay binaon ko amang sapol kanakwada. No jak agbidot, dakkilen ti anak ko kankwana. Kumusta nga tamat ti biyag na itan? Nay, ada umawawag. Hello, Sir Manuel. Napinta sa damag. Nasaraka kong ti ayan tay pagpabirok mo. Lukas ta, makita kon ti anak ko. Neta ti problema, sir. Ta siguro iti nagdamagak. Awan ka no iti poder da di ubing. Ta nagtalaw ka no. Gaboy ti kinaulpit ti agsuman kenkwana. Tawan makamuno sa dino tinapnapanan na. Kasta ka di? Sige, agyaman nak. Kunak no makitak di anak kon. No saan ako maanag butang ini? Iti responsibilidad ti may nga ama. Abangan no anda di ti poder ko, ti anak ko. Anyamatan ti kastabiyag, makauma. Sumangpot na tao nga awan pa'y makan. No ko mga menta saan asugal ti pangit-ipanam iti kwartam. Diadda ko mamaikatang iti makan. Naglaing ka nga reklamo, awan mo't nga rod mayawat mo. Awan ket day ti serbem nga asawa. Na, tasyak pa'y kit din ti awan serbina. Idin to tanaglawag asika ti irresponsable nga asawa ken ama. Arig na siya kun ti mangbibiyag ken ka dagiti anak mo. May sapay dagita anak mo nga awan serbina, tagida mo ti tumulong dito balay. Imbag pa'y ni Carlo, manulat tawon na idi. Ngam ado ti ammo na trabaho dito balay. Hey, ayan ita ti anak mo kay bagbagam nga awan pa'y utang na anay baganakam. Tapi manaw adi man lang nagpakpakada. Si kanto mo nga main, kanayon mo akabilan iti. Ikaklaan iti pagnakman na. Kundi ka ba nagsawi ti kasta? Amok tumot lang nga oresi ka kat di mo impatag ti mismo nga anak mo. Anya. Anday ta. Manipod dito ayan ko. Nalawag ang makitak tay lalaki. Manon nga aldaw asipsiputak. Kasla daman nakita na nabiktimaan na. Sige, ita nga iwayat mo ti pangpanggupam. Takitaglayan na makalibas kapay kanya ka. Aday ta, nakasidigak kenkwana. Adi na pulos, napuutan. Bisi amang sipsipot iti babay nga dati masangwanan na. Ay! Tatakaw! Ti marayon ti loko. Kamatag. Ijaban na tinagtarayan na. Manglikawak ta sa batag ti loko.
Awan lusot mo itan. Ha? Pulis? Wan. Kat malas mo, tanatyambaan kay ta. Sir, pangasiyo. Di taktiliwen. Amo madgayam tagpakas. Ngam di mo amo timasyan kadagiti dukdukutam. Ala, sumurot ka kanya kay Presinto. Sir, Awanen ti adu payasaw. Umikan, tarasam. Daytan ti bagbagakkan ka, Carlo. Imbaglaan at nasingput di pulis ang naranaam. Nasyan pa'y kan ka. Nagasat ka pa'y lang ita. Ngam di mo amo na inton sumaruno. Amang dakdakas ang ti mapasamag kan ka. kunaklakit din ang may balod ang itayan. Imbaglangan na. Ta saan ang nagdarom di babaya dinukutak. Anya nga ro ti desisyon mo itangay. Napudot ti matatilintaggan ka. Tsaka mo, Mia. Di mo tadapay pamilyam. Di mo ka di mapanunot agsubli ka dakwada. Panunutak pa yan na imbag. Nurumbang agsubliak pa ijay wano saanan. Anya kayo nanang. Kinunakmat kada kayo asaan kayon nga aglutluto. Tadiyon kabaalan. Anya ngay ita. Naksat tilutlutuan nyo. Kakaiso na lang arudan ang maisaang. Maksat pa'y mo't. Naimbag ata nakita kadagos. Tanusan, ang mga nunaura mo to'y balay tayo. Yamit chay. Awal pa nasayat nga aramidem at bakbakitan. Mabisinak nga rodan. Papakpakan ka lang arudan o ramim pa iti balay. Ato ti kanam. Abda. Kanam to'y nakset alinutam. Mala, agnganga ka. Tasak ang bismo ti mangisubukin ka di tinakset alinutam. Ala, husto daytan, Fredo. May sakay! Pagpada kailang aginangawan ser-serbina. Ay, Aging gagayam ita. Kat di kay pala nagbaliw, Uncle Fredo. Carlo, naimbag man talagawid ka. oh, Carlo, anak ko. Agyaman at tanagawid ka. Kailiw ka una yan. Kwarta man. Mangtid ka di kwarta. Tanusan makaraman ka kanya. Sana kung nga ubing. Akabaan amlatan adangran nga ure awan kalaban-laban na. Kastagayam Ayan, imo ko kaw na. Ay! Ipatam na tangay mo ko, Frida! Atagkan ka na ito eh. Limastog ka na. Kastoy tirumbang ka. Ay, sus! Sinip pa mo ti imak. Yag mo na ito nga imo kong. Isoblim ti imo ka. Sikat ipakaipayan na ito. Ay, sus! Ay, Carlo! Ay, husto daytan! Saan, anak ko? Husto daytan! Apayan naramid mo ti kasjay. Itinaudi ang nagsarita ta, inkarim ngagbalbaliw kan. Nga mapayakas to itinaramid mo. Sir, pasensya kayon. Nailaw anak. Gapoy ti aglalaok ariknak. Carlo, anak ko. Mira, si kakadiday ta. Manuel. Sir Manuel, Nanang, agam-am mo kayo? Mira, anya di kunam, anak mo ni Carlo. Juan Manuel. Lukas ta, iso ka din ti... Manuel. Apay kasta tila ngayo adwa. Ken, apay nga agam-am mo kayo? Carlo, anak ko. Diyak ko makayat nga ibagat ay ito'y kankan. Ngam talaga ang nailat tilubong para kada tayo iti amam. Iso adya kun mailiman. Iso ti amam. Anya? Adyak lang pagarong. Si kagaya man tay sapsapulek nga anak ko. Rosadino laditan ti pang birbiro kaken ka. Nga madaka matlagaya mi ti asidag ko. Oh, anak ko aya. Sir, Tatang ko nam kanyak. Pakawanan da ko ma. Nangrunaken ka, Carlo, anak ko. No sara ka po kanyak.
No, jak ko man nagmutang iti obligasyon ko ken kaini. Saan ko makasta tinagbampanagamita? Ang amita tanagkitatan, sulnitak amin ang nagkurangak ken ka, anak. Pakawanan nakbot anak ko. No impaidam ko kan ka ti pambatag ti may sangay na. Nairamraman ka gapo iti kurak iti awam. Di kagdanag anak ko. Aramil nakmat ti amin nakabalak, tapno mabiit ti irurar mo nito'y. Isungag sing-singput ka kuman. Tano makarwar kanto, tulungan ka ang mga barwanan. Agyamanak, sir. Tatang. Tinungpal ni Manuel ti Karina iti anak na. Naglabas pa iti panawan kat gaputan na bayag met na balo ni Manuel nagdaton manen ken ni Mira. Inaklon met ni Mira daytoy kat nagkasarda tangay agpada na met anawaya. Kat nagbalin nga rod ang naragsak ti pamilyada. Alaga gayam ditan tinagpatinggaan dayta pakasaritaan dito'y drama dayo. Biyag ti tao. Musical scoring Eli Palacio. Ipapaay kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Salamat manan kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa.